ni hunjong thusim ngainom ta Ecuador gama missionary nga ho thusim kiti hi anangai khom kin hoite Tagaw mangho lai na ji a pathin ko na hi a mitam ta in aji acha anu apa chule a chen nagam da hlan missionary ding in anaki pan do na hi missionary abang kha chun hapta izan ham khat aum zo ding le tagaw mangho a hin puilu a umin abangin thaizan ham khat zo abangin kumizan ham khat zo a tagaw mangho a hin puilu a umin hi in la Ecuador gama missionary nga ho bang hi missionary dang ho to iba alo na ta ane jun hi aji chu ama ho hi akun do ni a pat ni somle ni nga ka in a hin na zo siu a ke chai su in a chan chinu sei be ding om ta poi akun do zo ni nga ni thinga lun alu ngu hol do in aumun a ke chai nga lu na hi a hin la hi chi missionary nga ho hi a thu simu wa noi he ni omin pathinin a thi naw hi a lengam ma chal na dingin amang cha na hi Ecuador gam kiti hi South America a gam mangchin lang khat hin agama cheng ho hi le auka Indian mi ho hi ve Ecuador gam ma missionary a kun do ho chu hi cheng hi ve khatna a Peter Eliming ni na Jim Elliot thumna a MC Kuli li na na te chule nga na a pe te hi ama holung sunga hi auka mi te ngai lu na chu ana jing sa he tai kolisa lai jin jong Jim Elliot nin a hin na chu auka mi te adinga ana pi do sa he tai Peter Eliming in jong missionary akon do masangin aji ko ma achunga thil ha sa hung thun ding thu asejin pathinin kadinga e gut pi a hi zin auka mi tian hinna anei na dingu a hi pole thil I mazo se katu ngap chai tin ana seje Marilo MC Kuli ajipa lungsunga auka mi te koma kipana thupa seiding alung tup chu kuiman asu dai the ta lo ding dan aseje na hi Krista ngai lut na chun kacham lowa I so la hi ti hi ama pan na chu a hi tai 1955 kum Christmas chu kumdang bangin kipa atain amang zo ta ve apasal ho to ding chu thagaw hu hing na ahin ana to aha bangin aman jong atam ding hi ama ho hi pasal hat gamsa mandinga gamba hole gamle nam ngai lu zia galmuna kun do ho to akibang hi hele ama ho til do achu aza chom hele ama ho min than na dinga kun jong ai povin pakai thupi jiwin lang thil sim nam kim ho hi nga kipana thupa hi gahi levin ti hi chi thupi tungju ya hi kun do hi ve auka mi te zo thil sim ho la chu panga a hi nga lun hat ve jong Christmas mang khalo lai auka mi te chu phar khat le Christmas a hin man ngai di wa hi ti kiniam pumin akon do on hi Christmas chu e ho a mai ding ai pun midang huwa ding jong a hi 1956 kum tha ahung thung tan January de tunin kundo din aki kupan ta ve Jim Elliot chu aki gun Ajinu Elizabeth Elliot chun tu hi kapasal kundo na dinga thil ka gut pi na nunung pen jong hi mai the hi tai tin aki ngai tu na hi January de 3 1956 jing ka chun apasal ho kundo na dingin ki tha na le taw khom na ani jun ataw khom zun ala dei pen ho la a khat asavin achang nung pen chu hi chi a hi pasung pi le ka ki sel na ko ma ka hong ki pe na nga dinga gal sat ka hin choi at na jong na nga a hi kot kha lo pi ke hon ni le na nga dinga gal zo hi ing ting ki pa ta lu ding ka hi la asa zo won arajuna ko a pat len na in pam bit zunin aliang do ta ve len na nia wa hi je in thakhat ta in achi khom thei povin aki tha thovin hi January date 6 1956 ni chun aum naw pam bit sa chun auka mi thum hongon auka pawin aki ho win hele aki ho thei ta povin thil pabe api win ahola mowa aki le ki ta win hi azingin agol dang ho hin pujin hungkit te yun ti aging chawin ahin la an ani phat chanun jong khat be jong hung ta povin hi
na te le pe te chu a khu chung lung uba van lengin aga leng le thlonin on le kyang ko ho aga se thla pi thlonin hongon ti aga sam thlonin hi in lama aji teu chu to kigal ho na anei jingwin hi na te chun sel mara aji koma det e pathin ni jingka lam pung somnani le akim dona akhe uwa chan chin thu ho hildinga ana hil sa chu ima seiding ta lo ji in ni tha lam pung lim le akim dingin avelin kitepna anei kinin tauna ahin gyal do jing dingin jong aga ahilin ahi phat chom khat zowin auka mi te chu pam bich lam zo na ahung chu na te chun aga amon len na in aloi te kom chu adel jelin auka mi te pam bich lam zo na ahung ta ve tin ki pa te in aga se nahi alang khana aji teu chun pungli le aki ahlin kal chu anga lan the jingun hi ke hona kom ve la chun adingun ahung ging ding chu anga jing tawin ahin la ima agin momong ta lu phanin aji teu chu alung dong the jingun abang kum le awka mi te hin a khola mowa apuyu ai ta dem tin agialun ke hona bula chun atowun aki ngai tu the jingun hi abang kum le na te pungchu vai ge je kharing ham tin akiniam na lai zuwin hi agol ho arjuna a jong chanchin tha het dem tin ki hona muna chun atowun a hin he chen tapo chuzowin sel mara a agol ho aga ki mopin a hin la ama hon jong ima chanchin he lo dano ana sejun hi alungim the jingun ima jong aseinom tapo we ni jong thumding a hitan arjuna len na inga ana ji muna chun a len naw ahung thung khatam tin aga vevin ima aga modi pove ichijan chun auka gama pasal pa ho ji te chu ai mo hil da vin hi ajing simpani ahung thung tan imacha chanchin het di poi naw pam bich lam chu len na in aga holin a len naw chu su si na a hi chu aga mo do vin mi him wang mu ding an poi chu ti chun a thu a the zalun missionary nga ho auka gama amange tin ama ho ho na ding lampi angai to vin wang hom nin longi amodo na hi ajing wa chanin hol jom pe on lungdang ni amukit win hi missionary ho ji te chun a henun pathinin aki thopi zalun amit thiu jong ala poi babara jodarin chun ani tin chan chin ji na iti hin an ji e janhia sipai lam kai pa chun lungli amu ro thu asejin pathinin sam number somdi legi chang som de li chu e gel do sa e hichi pathin hi kum khwa e kai hoi pathin thi chan ge ya jong e kai hoi ama hi ka pasal rose hagar yodarin thi thu ka hianin pathin ko ma ki pa thu sei theinan lungkim kani je atun son inzo na chi hitai pakai nule pa mo pu na pozo theidi nei pan pin tin katawe kachanu bethelin apa dingin atawin apa chu le khathot ji tin wana pat hung theidem tin heidonge kinjong hung thei lo ding hi ama jesu ko ma hitai kati pi na hi gan sim ni January 13 1956 kuchun lung khat amulo pe na chu holding in akon do kinun lung khat chu ahin modo kita vin hi hiti chun than khanin vui khom hita ve misim ni January 14 1956 ni missionary ho gta chu than wedding in ahin poison amun agal hon chun olive flaming in hichi pathin thu hi angai to do in kom na hichilei si in hi ki phi thajong le khutna sa lo van in nom ta kane je ti hi mari sen chun aji tiaw ke voina thana chun amoin hi chi than hi le si chunga than hoi pe na hi ati na hi pathinin om pi ji un thi na ha sata chu thamong ta in atho theijun a hi aji tiaw thi na chu wang si na le da na a kel lovin pathin phat sa in a gel theijun a hi ni khat chu mc ko li chanu kum thum be panalai stay with chun itina se kapa chu jesu ko ma omi ti ka hen ka koma om ta poi ti jong ka hen a hin la khabe kum le ka kichip na hung thei ji le kanome a hin tin a hi mi abang kha chun hichi missionary nga ho thi na hi athon ma hitam tin gialin te in la athon nai sai poi ami thing te thi na chu pathinin angai sang pe na hi pakaya dinga martyr ho thi san chu ki pa na thu pha dinga muchi pha pe na hi ama ho thi na jin
Brazil gama Christian ho lungsung na sata in thu asijin ama ho GP le Christian hello lai ho aveina lodan ho aki he do sa in pathian koma ngaidam athum helun hi ichi missionary nga ho na to na chu a thon him poi ichi nung hin Elizabeth Elliot lam kainan aji tiaw na to na nung chu asun zomon auka mi ten Jesu chan chin chu ahin ta san ta ve tu hin auka mi tam ta Christian ahung hita ve jimle agol ho thana pang ho nge jong Christian ahung hita vin 1966 a Berlin ko pia vanoi pum pi Christian ko pi na achun palai jin ahung pang thei ta vin hi martyr ho thi san chu kipa na thu pha adinga muchi hoita a hi ti chu adi ta na hi pakaya dinga na to na chu a thon ngai pu pakaya nga missionary nga hole aji acha teu chu itabong ta in alo pi ta dem pakai anga asan diu chu lo pi nge jin te achainan pakaya dinga na ki pi do na chun nana to na chu a thona manglo hil ding a hi mi hi mitmu a lol hing lovin jong aki gel thiji a hin la pakai anga nana to na chu su mila umlo hil ding a hi ti hi isu mi lo diwin kan ti me thu sim abula ki pana achai chan hin ngai ho zo si na bon chawen pathin pathe na bu taw hen